icyambabaje kina no murundi kazi yaramupangiye bien. Umugabo namuhaye ijambo ananirwa kuvuga akaza korora ikiruni. mugabo ikimira vuga. Mugabo naramubwiye nduvuge byinshi musaba imbabazi ngo amwita izina ry'umwana we ngo mama nyiranaka mbabarira. Undi ati ndakubabariye ariko umenye ko igihe cyose uzamfata nka etre inférieur. Ni wewe gusa wambara ibyiza, ni wewe urya ibyiza, ni wewe ukora ibyiza, ni wewe uvugana n'abeza, nge ndi hariya. Ibyo byari iwacu si hano. Icyakora Imana ishimwe barubatse. Kubera iki? Umwenda impuzu gusa. Jya wita ku mugore wawe mugabo, jya wita ku mugabo wawe mugore. Umuntu wese aba kwevaliwa. Iyo utaha wahaze buri munsi ufite uduti mu mumenyo urimo ukunguta gucyo utashe mu rugo, kireda za kireda, uzugira ngo ngabo uri mu byereka bo ntibariye nkawe. Uraturi mibi. Mugira ngo indwara y'amagute yazanywe n'ubusa. Ni gute umuntu yazarira mu kabara kari y'amanyama n'amabyeri n'amabiki agatahiwe mu rugo aturi mibi batariye s'il vous plaît. Selfishness, kwikunda, kuba egoiste. Nta wundi bareba ni wewe gusa, ikiza cyose ni wewe gusa, uwo bavuga ni wewe gusa, ikintu cyose ni wewe gusa. Warabyaye kameme, reba abana, tekereza ku bana, tekereza uwo mugabo, tekereza uwo mugore. Tuzikunda kugeza ryari? Harimo mu pastor yaje kunganya arambwira ngo agiye ku divorce. Ndambwira ati ceceka ntuzabivuge. Arambwira ati ndabikubwiye ni wowe, umunsi byagiye nagiye uzaba wamenye cyanjyanye. Ntabwo ari muri communauté yacu yari ahane. Ndamubwira ngo niki? Arambwira ngo si umugore mfite n'ishitani ry'umugore. Igihe cyose yambara impuzu, buri munsi abwira umugabo ngurira uriya akawugura. Bati s'il vous plaît. Hariyo naguze amezi 3 atarashira akayitanga akagura yindi. Amezi 3 y'abatarashira. Kameme ndananiwe. Umugabo agira ikoti rimwe. Aravuga ati ntuzi ko ngira ikoti rimwe. Igihe cyose turi mu biterane n'abandi ntumbona ni ikoti rimwe. Sinagura irya kabiri kubera umugore wanjye. Umugore udusakame tugezweho ari ibyo bitwa nibyo bya Gucci n'ibindi byaciye amago. Gucci yamaze abantu. Ngutwe dusakoshi twa Gucci, amarinete ya Gucci, inzara za Gucci, imisatsi ya Gucci. Donc ibintu byose ni Gucci. Yesu tubabarije. Umugabo arambwira ngo ndananiwe. Agura amagurumete, agura amashenete, kandi murabizi umupasiteri yakura. Abana ntibiga, hari igihe babura minervale, ariko umugore akayamubuza amahoro ngo hari urukweto rwaje mu mujyi ngomba kurugura. Kwikunda. Ndamubwira ihangane niwe wamurongoye kandi wabajije Imana. Arambwira ati banza naribeshye kuko uyu nguyu agiye nziruka ku musozi. Icyari cyatumye umugabo ashaka kwahukana niki? Nabari baje kwishuza mu rugo ibyo yafashe by'amadeni. Aba mama mureke itama, hazwa n'utwo ufite, ambara utwo ufite. Ese umugore utambaye amashenete ese umugore ntabyara?
bibaho, tureke ubuzima burenze imibereho yacu. Yego, yambare niba ari bwo buzima murimo, ariko mureke kurya ibirenze amaronko yanyu. Mureke competition. Ubwo mukakanaka yambaye biriya, uburiya mugabo yatwariye ya modoka nanjye ndayitwara. Igikeri kiganye nga kubyibuha kiraturika. Siko twese tunganya imigisha, amashanse n'igihe. Uyu munsi niwe, ejo ni wowe. Reka kwigana undi, nezezwa n'utwo ufite, ariko mukomeze mukora, Imana namwe izabageze hariya. Amen. Nyurwa n'ibyo ufite wa mugore we, nyurwa n'ibyo ufite wa mugabo we. Reka kwiri gusaba ibintu birenze amaronko yanyu. Kuko iyo umuntu atangiye gusaba ibirenze ibyo babona, baba bagiye kwinjira muri divorce. Ibyo ni ibintu bituma ingo zisenyuka. Kuba tujuru ku buzima bwo hejuru, kandi mwene ubasanga mu madeni paske bari mu bintu bibarenze. Ikindi gituma amagwa asenyuka, kirangiriza cyanyuma, ni ugukonja k'urukundo. Urukundo rugakanya, rugakonja. Yarabivuze Yesu muri Matayo 24:12. Matayo 24:12. Matayo 24:12. Ngo maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Amen. Urukundo ruzogira gute? Ruzotimba. Gutiba. Gutimba. Gutimba. Gukanya cyane. Gukanya cyane, barafu. Okay. Turi mu bihe by'ubugarariji. Amategeko ntacyubahirizwa, abantu baviye amategeko ya famiye. Ntacyo bikibwiye abantu. Ntacyo bikibwiye abantu ubu ngubu. Amafamiye, donc itegeko, ama principe, ama valeur fondamental yafashaga famiye kubaho. Ari ama valeur yose mazima, igitsure, kubaha, gutinya, gukunda mugenzi wa, biriya byararangiye ngubu. Ngo muri ibi bihe by'ubugarariji, muri ibi bihe amategeko atacyubahirizwa, ngo urukundo ruzatimba. Abantu benshi turi mu bihe urukundo rumwe rushira mu bapartenere. Sinzi, hari byinshi, ariko ndatekereza ko harimo n'imbaraga z'amadayimoni. Wareba umugore wawe ukumva utakimushatse, wareba umugabo wawe ukumva wapi nta rukundo kimufitiye. Twashingiye abajene, niyo jeune couple niyo bashingiye muri janvier, muri mars baratana. Bamaze gutana, ndagenda negera umugabo, kuko umugabo n'umu intellectuel n'umugore we bombi barize cyane, bafite amashuri, barize ka bafite n'akazi keza. Umugore arambwira ngo no, ngo numvishe gusa ndakimushatse. Urukundo rwarashize complètement. Mu mezi 3. Ndavuga, mu mezi 3 arambwira ngo wi. Ndaceceka. Umugabo ndamwegereye, umugabo arambwira ngo no, yaranyanze. Bukeye igihe urukundo rw'umukobwa rwagiye kubyukira, ubwo umugabo rwari rwatimze nawe. Umukobwa araza, sengera, mpamagaye umugabo ngo no, nanjye singiye umushaka. Aragiye kwa Safari, umukobwa Safari arasenze, yirukanye amadayimoni, ararangije, birananiranye, umukobwa ngarutseho kandi. Umukobwa ati Safari yambwiye kwiyiriza iyi minsi nari yirije, ariko umugabo yanze guhindukira. Bukeye mpamagara umugabo, turicara nawe. Umugabo arambwira ngo ntibishoboka. Umukobwa, umudamu wanjye narongoye nkunze dukundanye, nta kintu na kimwe. Mu gitondo akavuga ngo aranyanze, ngo urukundo rwashize, nawe yacuditse n'undi musoda. Bageza umusoda nawe biranga.
umugabo arambwira ngo nanjye rwatimbye. Divorce ubu ngubu byararangiye. Ubu byararangiye. Ubu byararangiye. Narababwiye mwa bantu mwe, niki tutabigishije, niki tutabakoreye, conseil twabahaye ya pre-mariage niki tutakoze. Umukobwa ngo no, ngo nyine byari byangiye ngo turi mu bihe abantu basigaye babyuka akabwira mugenzi we ngo sinkigukunze neza gutya tu, nta mpamvu mutarwanya akavuga ngo no ndumva ndakigukunze akigendera. Turi mu bihe bikomeye, urukundo rukonje rukanye cyane. Niki twakora? Nitwubakira kuri Yesu kuko ari we rukundo, azakomeza ashyushya urukundo rwacu. Haleluya. Kuko Yesu niwe rukundo ruzima, nitumukomeraho azakomeza dushyuhiriza urukundo. Hari umwe wambwiye umudamu bari muri ibyo bihe urukundo rwarakonje, arambwira ngo harigenza ndeba umugabo wanjye ngo nkamureba kwinwa ageza ku mutwe ngo ngavuga ngo ari kwina mukunze gute, ngo dore ibinwa bye, dore ibizuru bye, dore amaguru ye. Mwumve, iyo urukundo rwakonje utangira kubona ino ry'umugabo wawe, ino ariko iyo ruriho turibona. Ngo vraiment nuko yamwiye umukobwa avuye muri Kongo, ngo vraiment ngo ngira ngo ngamureba ngo ari kuyu, ngo il est très mouche très laid, ngo hibaze ngo ari kuyu namukunze gute, ngo d'ailleurs ngo inani beauté physique. Namubwira ma sœur, urukundo rwaragiye. Ngo oui, ngo c'est parti déjà, c'est parti. Iyo rero rwaparitiye rero, iyo rwaparitiye nubwo umuntu yagukorera icyiza gute ntukibona. Uramwitegereza ukamureba ukabona niwe mubi mu bantu bose baba, ukibaza nuko mwaryamanye. Ruba rwagiye. Isengesho dukora uyu munsi ni ukongera kubyutsa urukundo. Haleluya. Turongera tubyutsa urukundo. Vuga ngo urukundo, subira mu rukundo, duhe Yesu icyubahiro. Iyi ni impamvu ituma amagwa afite ibibazo kandi arimo divorce. Nabavuga ngo nta nezeza, nta happiness ampa, ni ukuvuga kumunezeza mu gitanda. Ibyo ni ibibazo bikomeye, sindi bubitindeho hano ibyo ngibyo, kuko ni ibintu bikomeye cyane. Hari emission nakurikiye i Rwanda irababaje cyane, nayumviye kuri radio abantu barimo bayivuga. Ndagira ngo nahangaha iwanyu bishobora bihari. Association y'abagore batanezezwa n'abagabo mu gitanda, bakishakira abana b'abahungu babibakorera, baruwa amazu mu bisagara, amazu meza cyane. Murabyumva? Amazu za Biriri, za Binindi iyo ngiyo, za Mitangi iyo ngiyo, za Side na za Noro. Hariya amazu ukabona igipango ni cyiza cyane, ariko kirimo nk'abagore 10 bakeneye abana b'abajene. Ngo babyita, nabyumviye kuri radio ngo ni ugupfubura. Gupfubura ngo twarapfuye, uzi ibishimbiye bitahiye. Ubu babisabunganize. Okay, umva yindi terime yaje ngo nabunganize, abunganizi baza kunganira ibyo abandi bananiwe gukora. Polisi yabyirutsemo isanga ayo mazu nta kindi bayakodeshereza kandi bayariha nk'umwaka wose.
abo ni bande? Ni ba badamu b'abantu bakomeye. Kubera iki? Umugabo aragenda akiriwe ku kazi, akagaruka yananiwe, agasinzira. Iyo bikoze ukwezi, hari periode umugore aja muri ovulation. Ya periode nico gihe ashaka umugabo cyane. Iyo cyagiye yifuza umugabo we, amubuza umugabo aje ngo nananiwe madame, ariko nawe reka tuba twiriwe dukora. Umugore akakureka umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, icyumweru, ukwezi, umwaka, azashaka abapfubura. Ni bakeya bashobora kwihanganira ibyo. Iyo umuntu avuga ngo nta happiness mu nzu, nta munezero mba mu nzu, ni ukuvuga ko ni ikibazo. Hari n'abandi nanone bo baremera bakabana, bakaja mu rukundo rwabo, ariko abagabo kuko bo bihuta vuba mbere y'abagore, iyo umunezero urangiye ahita yipfunyapfunya kerekerayo, agasiga mugenzi we arimo yigaragura mu gitanda. Iyo bimukoreye rimwe, kabiri, gatatu, kane, atangira kukwanga buhoro buhoro. Hari n'ibindi bibazo nk'ibyo biterwa n'uburwayi, murabizi. Abagabo badashobora kwihangana, juste gusa apene ya penetration akabararangiye. Ibyo bibaho, ubwo ni uburwayi umuntu akeneye kuvura. Ariko abagabo benshi b'Abanyarwanda n'Abarundi ntibakunda kubyivuza, kuko biteye isoni umugabo batamumenya. Ariko rero birimo birica urugo. Hari n'abandi bo ntibabana excité du tout. Nyuma y'amezi 6 umugore yarahukanye, tujya kumushaka. Umugabo yaranze ko tugorana contact nawe, yurira indege ajya muri Amerika. Ngezeyo ndamushakisha, ndamubwira niki, arambwira ngo kuva umunsi wa mbere ninjiye mu rugo rw'umugabo, uko nagiye niko nkimeze. Nasanze umugabo adakora. Turavuga ngo tubigira ibanga, umugabo aranga ngo mbagume. Nagumaga mu nzu gute? Naracitse nza muri Amerika. Urumva ama divorce nayo araho kubera ibyo bibazo, kandi kubera ko abantu bativuza cyangwa se ngo basengerwe bakorerwe deliverance. Hari abo twasengeye benshi bagiraga ibyo bibazo, barabyuka babagabo. Ikindi nta mwanya uhagije wo gutegura umugore uhaba, ni juste gusa ngigisoda tu. Donc mbiyo ngugiye kurwana ku rugamba. Ibyo ntibibaho, kuko uriya mwanya umugabo witwa John Bever yaravuze ngo mwicaye ku meza mu gitondo n'umugore ngo nicyo gihutangira kumuprepara ibya nijoro. Ni umugabo wize, wakoze commentaire cyane mu ndirimbo za Salomo. Ariko abandi uraza tu igihe wowe ubishakiye ngo abishake, wigiye abishakiye urasinziriye. Ça c'est pas logique quand même. Ikindi kubena na infidelity, abantu benshi baba bajya hanze bagera imbere y'abagore babo ntibagire za mbaraga zo kuba excité. Hari n'ikindi biterwa n'indwara zitandukanye, ka diabete ica abagabo umugongo, imbaraga ntibabashe kuzuza inshingano zabo zo mu gitanda. Icyo gihe rero hari igihe mubona gusa umugore yahukanye ntimumenye, akabihisha, bakaza bavuga ibintu no nta ratio ntagira gute, naho ratio arimo avuga ni muzi yariyo, mwe mukagira ngo niyo mu gikoni. Ibyo ni ibintu bimwe byagiye bigaragara mu ma divorce kubera kudatanga umunezero. Icyo kibazo kenshi gikemurwa n'amasengesho na deliverance. Yego harimo no kwivuza nako, kuko hari abivuza bigacamo, ariko akenshi bikunze guterwa n'imandwa z'abasogokuruza, imizimu y'abasogokuruza. Iyo abantu babisengeye bagakora deliverance, abagabo bongera kugira imbaraga. Uretse iby'uburwayi nk'izo za diabete n'ibindi, ariko cyane cyane
nko kuba ikiremba ntubashe gukora neza, ibyo ni ikibazo. Hari n'ikindi kibazo kiba ku badamu, nacyo ntibabe excité, frigide. Donc umudamu rwose ibyo bigakanya, ntiwumve iyo nabo barahari bafite ibyo bibazo, kugira ngo umugabo azabashe kubana nawe bakarinda kwifashisha nka za vaseline n'ibindi, kuko aba ari seke cyane muri we. Ibyo nabyo bibazo birahari, nubwo wagerageza kumutegura nabyo bisaba cyane cyane babyita injinyi, gutinya. Donc nabyo bisaba gusengerwa, cyangwa se bisaba ko yivuza, kuko bibaho cyane cyane no kumutegura nako mu masengesho, kuko narababwiye sexe ni acte ya adoration. Iyo mugiye kubonana umugore n'umugabo, byakagombye kuba muri louange nyinshi n'amasengesho, mushima Imana. Ni ngo gutanga ituro imbere y'Imana, ni ngo gupfukama mukaramya Imana, kuko hariya muri uriya mwanya ni intimite ibigaragaza uko Kristo ameranye n'itorero. Muri uriya mwanya ni umwanya w'amashimwe n'amasengesho menshi. Niyo mpamvu iyo umuntu abigize mu mwuka w'amasengesho, n'ibyo byose tuvuga imyuka iragenda, hakabaho happiness, kunezezanya mu gitanda. Ariko iyo utabikoze, hari imbaraga za Satani zibafata. Ni igihe, muri icyo gihe simbabesha, abaprofete benshi, abapotre, ababishope, abo twagiye tuganira hirya no hino ku isi nka acte d'adoration, ni naco gihe muri uwo mwanya w'urukundo rwabo buzura imbaraga z'Imana bagahanura, kuko ni umwanya uri special, ni umwanya w'itorero na Kristo, ni umwanya wa intimite yawe n'umugore wawe, nta wundi ushobora kuwinjiramo. Iyo mwabiyasosiyemo n'Imana, mugira ihishurirwa rikomeye. Haleluya. Ariko si ibintu plaisir sexuel yahindutse ikintu gisanzwe. Abantu babifata mu buryo bwa business, abandi babifata mu buryo bw'amapublicité, abandi babifata mu buryo bwo kwimenyekanisha amarikode bagezeho nk'ibi navugaga by'uyu mudamu, abandi babifata ukundi. Ariko ubundi uriya mwanya wa intimite, Bibiliya iravuga ngo umukunzi wanje, ngo maze kumubona namushakishije, ngo ndamuzana, ngo mwinjiza mu cyumba cy'uwambyaye. Ni mu ndirimbo za Salomo, ngo ndamufata mushira mu cyumba cy'uwambyaye. Uwo ni umwanya wa intimite, ni umwanya wa revelation zikomeye, ni umwanya Imana ihishura ibintu bikomeye, ni umwanya Imana ibamaramwe ama stress yose, ni umwanya emotion zanyu zose zisubira kuba normal, zikaba balanced, zikaba equilibre. Ni umwanya udasanzwe, ntabwo ari umwanya gusa juste wa plaisir ngwerekera hano. Non, ça demande préparation spirituelle na préparation physique. Imana ishimwe cyane. Ikindi nanone kirimo gituma abantu badivorsa mu bihugu bitandukanye ni ikibazo cy'ubutinganyi. Ubutinganyi ni homosexuality. Mu byita gute mu Kirundi, mu Kinyarwanda n'ubutinganyi. Nta terime mugira? Ntibaho? Ishobora kuba iriho da? Ntabwo iriho? Bankundebera mu aha hantu turebe. Abagabo bajyamana niko babyita. Bankundebera abami ba mbere 14 turebe. Twumva uko babyita. Bivuga nabi. Mais c'est biblique cyane, c'est quoi? Mwebwe mugire. Abagabo bagira gute? Barabivuga cyane n'abanyarwanda. Ntabwo nimugaza mugira isoni zo gusoma ibyanditswe, kuko nimugira isoni zo kubikora mu cyumba. Abantu bagize sexe nk'ikintu cya tabu, niyo mpamvu gifite ikibazo, ariko ni acte d'adoration. Mais soma, c'est Bible, kandi hano turi abagore n'abagabo hano. Cumi na kane 24 abami ba mbere. Mbere muri icyo gihugu hari abagabo bendana
kandi bakora ibizira byose abanyamahanga bakora. hari ikirimo aho ngaho kirikanga Mu Kirundi abarundikazi bagira isoni. Ndoge niba bikoze. Okay, urakoze cyane. Abarundikazi mwarakijijwe. Muraba pastori na nini wajiwe kokora. Muraba pastori, okay. Reka tusubire mu pastori. Good. Homosexuality ubu ngubu imaze kuba legalize hirya no hino. Mfite umupasiteri w'inshuti muri Swede bamufunze imyaka 14 kuko yanze kubarongoranya. Ubu ngubu arafunzwe. Hari undi nawe uri mu burano bwo muri Norvege. Ni ibibazo bikomeye aha hanze. Umwuka wa homosexuality w'abagabo baryamana n'abandi bagabo, abagore baryamana n'abandi bagore, uruzuye muri ibi bihugu byacu maze kuza. Uyu mwuka rero urimo uraremerera ingo. Iyo umugore afite iyo tendance arahukana ntumenye ikimujyanye. Iyo umugabo afite iyo tendance arahukana ntumenye. Hari n'abandi babavanga bose, akabana n'uwo bahuje igitsina ariko akagaruka nuko badahuje igitsina. Aba hetero sexuel, aba homo sexuel, aba hetero sexuel, bose bagahurira hamwe. Ni ikibazo dufite ubu ngubu. Hari inyigisho nigishe ngo kuri hejuru y'ubutinganyi, hejuru ya homosexuality. Izo nyigisho ndagira ngo muzazikurikire, muzamenye ibintu birimo biba nuko bizi ibyo bintu nuko bimeze. Umunsi narangije kuzigisha, nyuma y'amayinga 2 bahise babigira deba muri parlema yacu. Ariko hano mwarabyanze. Imana ibaha umugisha. Amen. Biriya ni ibintu biteye isoni, biteye isoni. Hari umubishope mu Bwongereza yaragize imyaka ari umubishope, arahaguruka abwira ishengero arababwira ngo ndagira ngo mpinduke umugore kuko ndumva ntari umugabo. Yarafite imyaka 60 hafi. Itorero riremera rimukorera budget bajya kumubaga, bakuraho igitsina gabo bamutera icy'abagore. Ubu niko bimeze. Iyo mwumva ijambo rivuga ngo mu minsi ya nyuma ngo ikizira kizahagarara hera, muragira ngo hari ikindi kizira nicyo. Ngewe ubwanjye najyanye n'umusekreteri wanjye particulier wabo muri Colorado. Twari tugezeyo duca mu iduka yaragiye kuramutsa nyina kuko twagomba gukomeza. Umugore wari kuri reception watwakiriye, turinjira yari yanditse ngo Mrs runaka, ndamuramutsa Mrs. Wa mukobwa tugeze iruhande arambwira ngo yari umugabo. Ndebye koko habona sukuntu, ariko bamuteye amahormono, bafite amaberi, afite igitsina gore, afite abana 2. Abana 2 yari yarabyaye. Nagiye mu materaniro, nari ngiye kwigisha mu nzu, icyumba cy'amasengesho bita House of Prayer muri Caroline y'Amajyepfo. Yari sale ngiyi, ndigisha ndangije, umwana w'umukobwa araza aravuga ngo nsengera, ngo mama yari divorceje papa, ngo yagiye kurongora undi mugore, ngo imyaka yose twabanye mu nzu yumvaga wari umugabo. None dufite ikibazo. Hari umupasiteri wagize vision ahitwa Cincinnati muri Ohio, ngo Imana yamubwiye ngo we narengere abadafite ababarengera. Abo ni bandi ubwo n'aba homosexuel n'aba lesbienne badafite aho basengera. Ubitorero riruzuye rimwe abakristo 5,000. Iyo myuka rero ni irimo